Lo prolog mulai freeway Temetasi dan Neha lagu tram di sistem dengan ada para nilai tebal mulai dapat di sistem kata baca senang sebelum bertanya jatuh ini apa itu Last sebelum Paguna kapulog dalawan ng kapulog pagpalaktan Ricky Lulin na silong sa Lanier University Paguna kapulog dalawan ng na University po silong kapulog Magus balik dulu, sokak teman, jadi Kristena loh. Makan belum apa ni. Dah di sini belum apa. Kemarin habis syahid malu surat ada surat lain masuk tamparan yang lain kalau kita kawan Aduh.
Banyak. Oh. Bulan sebut belak-belak pula. Ay. Sebut belak pula. Baru oleh belak ni. Lihat, Allah, keblok. Lihat, istilah. Blok dari istilah lagi dan stop penjara. Ini waktu sebelah. Sila biasa ada kesulap tu gila super peda itu jadi orang lemak tahu ni jauh ni hak sangkut belok sedin. Marangar lah, maju kok, mah, boleh. Tiga kelas boleh bisa, soal tentu pas tiga kelas bisa, mamak sayang mayang di Tristan, Austin, lihatnya di mana? Kalau sudah tiga kelas boleh sayang, boleh mamak.
Rahat demi Surabaya. Semua pendidikan guna selepas ini. Tentang hafal contoh yang saya lakukan. Kena saya. Kalau dapat aja kami Aspal. Kita ada mungkin harga rina stadium bergerak terang ini di Meran start
pernah sayang. Itu juga penting ketika bapak memarah katanya. Saya kelas. Kita kelas kita boleh tak memarah. Betul. Kalau kita di betul di awal kita kebaikan setengah saya dia yang berdiam diri. Disebut mau marah. Kita yang prediksi mau marah, kita jempoi alat prediksi ini. Jadi ini kerja, sino mau marah, ini kalah, jadi kalah mau marah. Di situ di kalah jenis kemarin, nonton jenis sedang jadi sekarang muslim, Tete, jenis sekarang nonton kemarin. Tekene kedai ka lat Malaysia sekarang dulu sekarang jaman kena dek serok poin nang bahasa momi du salat msau dam sat se te prolog te sha pek ngam pani pi adu da poi hasnong jengi begini dek lenti Malaysia sekarang halat Malaysia senang kawe Malaysia sekarang kawe Malaysia senang jaman kebangi banga ngasa te mentang lapoy ne kena kawe galat pres kadang gadi Malaysia sekarang ne sekamon gadi Malaysia senang jengi kam jenga shu nang ne nalat kelajan hi senang tang 10 minit 8 minit hi banya ka senang ko long ka internet sha na mar dong don ni ki cloud ki tam ni yo ban bam clear pangat kiba susing sha te senang jam serendi te baru ko ada karang hi namar dapoi ki banai balai nambakla kila phut ki kila mi ki sentiu soplom ani ki kalong ka internet sha senang ada piwan prolog ani ka bes palat sha hagi banai balai bagi banai banriu banai banriu ngira khe yu soplom kemudian banai balai kemudian ngirang idang don tiki sliding tiki sentiu soplom baik te tengba myu I bahare na magila aka ni giding am ni hai te shawa de gemut digi giding soplom sudah ni sine gemut digi soplom te gibuan bahas ni ada pikwa prolog banyawan mat ki soplom sine jingi te sawan hai banai banriu kumtahi na ladang amakala mo gista por gila I bahagi soplom tu video ngapun kono kuntu dia kapan napi bapi nyepet na du pastang du bukut kena pintip mau sina jengi kedon si ai te ngaro ngasa ai te perlu karpat napi ba pi a jeng kesan ketiga ban ketiga jeng pi amba ka jeng kesan ko jeng pi ngis kamba kesener ko jeng ngaro kan mungkin sekarang dengan karpat itu gi bom subscribe rumo ya kesener dia kesener ko jeng ngaro subha ba pi ya like ya share ya subscribe kesener ko jeng kena bangan la an penmi ini vlog ba pher mo bang ayo bang dikai sha sino ki jaka ke ba compare lane wat la gila de ki juru compare ya de tangam ta to besibon na ya ke shan ma pi ya ke sino ga janga to besibon